Iznenadio sam se koliko je ovo učinkovito. Otjeralo je sve krtice, ali i štakore i miševe. U ovom kratkom videu ću vam pokazati čak 3 snažna repelenta koja učinkovito odbijaju ove štetočine. Krenimo prvo sa tekućim repelentom. U pola litre tople vode dodajte 1 ili više žlica ribljeg ulja. Za štakore možete koristiti nim ulje. Krtice ne podnose riblje ulje jer njegov snažan, dugotrajan miris nadražuje njihovo izuzetno osjetljiv njuh i stvara im dojam opasnog ili neprirodnog okruženja. Zatim dodajte žlicu luka ili češnjaka u prahu jer njegov intenzivan sumporni miris iritira njihov vrlo osjetljiv njuh i čini tlo oko tunela neugodnim za boravak. Treći sastojak je malo crnog papra ili crvene ljute paprike. Krticama smeta crni papar jer njegove sitne čestice uzrokuju neugodan osjećaj u tunelima, pa im kretanje i boravak u tlu postaju iritantni i naporni. Ako želite, od sastojaka možete dodati i cimet, talog kave ili ricinusovo ulje. Sve dobro promiješajte i ostavite par sati da se otopi. Zatim razrijedite sa još vode ako želite i sipajte u rupe. Možete i natopiti krpe i gurnuti u krtišnjak. Još jedan način odvraćanja krtica oslanja se na instinktivni strah od neprijatelja. Miris koji poteče od pasa ili mačaka za njih je znak opasnosti, pa takva područja smatraju se nesigurnima. Ako se dlaka ili izmet stave u zemlju ili u postojeće tunele, krtice se obično povlače i traže sigurnije mjesto. Prije nego što vam pokažem treću metodu, napišite u komentarima odakle ste. Ja sam iz Hrvatske i pozivam vas da posjetite ovu predivnu zemlju. Hvala vam. Zadnji način je solarni električni repelent jer proizvodi vibracije i impulse u tlu koji krticama smetaju i remete njihovu orijentaciju u tunelima. Budući da radi na sunčevu energiju, učinkovit je dugoročno i ne zahtijeva kemikalije ni stalno održavanje. Možete ga kupiti u svim većim centrima i nije skup. Podijelite ovaj video sa prijateljima. Hvala vam i pozdrav!